kinaposona. Dede matok kita luna bang guru dan bang guru soalnya mabere namin do guru namin. Saya contoh matok kita luna kipas. Soalnya mana deh mah di video nya mong guru tanah mana do markasi ano nanti. Oh lo. Abang perlu sinabi. Naik magbuat dua ulaw mah do hade deh. Siatur mula siatur matok mula. Banda mah magodang mula las pero udah mah matugod dak sopa. Jadi soalnya asa tasoba tandalas nyo rohatan o hamala turta tuhula-hula ta tulang kakao puta sa luhod na di ko bete kaya kaburo nami buha tungabi pati nami sa rohatan tutulang nami opong nami sa luhod na bay magod na soba-sobay. Di besokan nami raja nami las maruhani rajai salurna idok na tujuan titipan idok pagolam golam muna song ni raja nami soban nami dalam nami mandok mulati tua muna salurna katulang nami pung nami di batama mana bayi pasu tidak boleh kami tulang mulu kami jalan horos maraja namang boru tentang nomor hato na nyagatan na marubian daruli kami ako kumuhami hula-hula mo udakan at tulang mo ipasyaguliyo kamu rentong sinasmero hamu ya karena mengikuti lam di jabat Tuhan kamat tong sikap ya nama kalian mati tulang dihukum dakka maka matok pilo nga baru nga maseta gomay amang buru tudakan ya hawe dinaroha mo manotok uwag ka nantin bari doon ka nantin lama stok baru ido amang parmusin namin ang porhama namin natin ang gawin namin Adam o sa oras ito kasinagan nakito kasinagan ito kasinagan na halo ido
Putenga, ate, hasa. Ini ya, asa dodudi pas kangarang maita boru nami, mereka rumah tingkat. Iya, sama tunta. Baru isu. Ada jangan sama baru. Mulai tema di kata di ulang Rohata di pesta ujuk maka langsung di nama jalan pasukan pada usaha itu. Ima anak kami lagi bihela murah buru muna ng parwain kami. Marhidido raja kami, roh kami. Raja ni anak komuna pasaton. Ima sobat tudu di silanganon, lalos panganontan non. Dohon sobat juk kamar saudara. Kung sobat dia raja kami marhidi harorong kami, si bubuan kami. Dangan kami holik. Postur hanami raja marhidang yang ni hamuhula-hula kami. Saya makut mengganda makanai holik pagkatikina mangihus. Asidot na tutuat iti maninaw magulong-gulong guna. Sorot raja kami na nanay marsoka makanason pesta ujik niya na kota. Di batano to, nakahot to ng upasok-pasok. Okay. Tadala. Hula-hula ta. Okay. Iyo, Roma? Iyo. Okay. Tidak, Roma tu soal siap-siap tidak, dekat tak? Iyo, asa mga nani ma? Akas si Jalong Deke. Dekat buat kamu soal. Untuk kita saboy ingat ba? Ihalak ko di buruk. Di sondro kami natutuwa muna. Na marsala na iba ng manjalo. Pasok-pasok bagas pasangkaya kamu ng kisah Tuhan ini marita na posto na. Di sondro pasang kami ito ako. Ima
Deke sangat deke si Muduru deke dia di atas itu dan nas marhamuna sasama panggadia perhorasan jalur muna saya mengudurun anak mau dihamuna doholong masuk kata si dua si titik mesokah udah ngeles di rumah tuk semanok perilaku berguna buat pesertaan lima deke sangat deke si Muduru deke dia di atas internas asibat terhadap materi mata amat tali mata aman mangoi pas-pasuna Iya. Upasa kami itu tulang kami. Iya. Maharaja. Sayon tersipul Sama rotasi. di tulang nan hulu dan sudah gate. Sayon terus siapa pasal dekat. Mula siapa kita? Lima pasatu Eke Pulau dan sebelum Pulau Undangan Malas. Jadi rasnya Muhammad. Jadi sedikit masyarakat Muhammad. Jadi sisa dia Bapak Muhammad Asna Muhammad macam Muhammad. Iya. Hidup. Udah nami tulang nami sini aja. Ini agak. Sudah titi mana kok mak? Sano. Kau di mana ini ada? Itu. Kiri kita kamu tiga lo nasa membagi kabar sebentar. Nah. Wah, ada bang. Agua di badalan agua, air minum. Tusan. Sebagian membagi agua ini. Pakai nato depan ni. Terakhir ate. Nah. Oh, no, gombe. Ya Rabbi ma ibu nak bertemu. Dia tu sebagai apa ni? Garis mesut. Risma Ada kalaktan sampeyan masih garis me. Godang tamu tak godang. Besok. Amma pindah para suhu ate. Gawe. Ate ho. Okey. Nah, lihat tulang tamaraja. Tulang Amma tamaraja. tu pamarai. Okey. Pasamos se. Pada betul non lihat lagi orang pencuri nak stop. Okey. Ini apa? Ayo mau tahu si Joshua kan? Ini Bapak Distasia bukan? Ate enggak boleh pindah para ni. Oma, Ini ya? Oma Jo. Pari mana atas ya? Nomor gigi. Baca lo lagi lo. Iya. Baju di suhu. Budak. Patangnya orang tu. Oh, salah. Oh, bukan saya lagi. Oh, bukan saya lagi. Okey. Bersama. Oma, kita para sampai. Oh, bukan kita seorang. Halo. Soi, dia sana. Kesana